नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयका वयल्यान जाल्ल्या हिंसेच्या फाटभुंयेर राज्यपाल आनंद बोस पावल्यात मुर्शिदाबादात. फाल्यां हिंसा प्रभावित वाठारांत दितले भेटेविशीं राज्यपालांनी दिली माहिती. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाच्या फाटभुंयेर भाजपाची काँग्रेसीचेर टिका सुरूच. भाजपाचे वडील फुडारी अनुराग सिंग ठाकूर हांणी घेतली पत्रकार परिशद. काँग्रेसीचेर केले घोटाळ्याचे आरोप. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एलन मस्क हांचे कडेन केले उलोवप. तंत्रज्ञानाच्या मळार भारत आनी अमेरिकेमदीं सहकार्याक बळगें दिवपा विशीं जाली चर्चा. प्रधानमंत्र्यांनी समाज माध्यमावरवीं दिली माहिती. श्रीमद भगवत गीता आणि भरत मुनींच्या नाट्यशास्त्राचो युनेस्कोच्या मेमरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टरात आस्पाव. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केली तोखणाय. संवसारभरातले क्रिस्तांव भाव आयज पाळटात गुड फ्रायडे. गोंयांतूय इगर्जेनी ह्या निमतान जाले मीस. इगर्जेचे फादर वॉल्टर हांणी गुड फ्रायडेचे सांगले म्हत्व. आता खबरो विस्तारान. मुर्शिदाबादात वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयका आड जाल्ल्या निदर्शना उपरांत पातळिल्ल्या हिंसेच्या फाटभुंयेर राज्यपाल CV आनंद बोस मुर्शिदाबाद हांगा पावल्यात. अस्तंत बंगालाच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हिणे राज्यपालांक मुर्शिदाबादाक भेट दिवची न्हय अशें सांगिल्ले आसतना राज्यपालांनी तांचे कडेन आडनदर करून ते ह्या भेटेर आयल्यात. फाल्यां राज्यपाल बोस मुर्शिदाबादात हिंसा प्रभावित वाठाराक भेट दितले. शमशेरगंज, धुलियान, सुत्ती आणि फरक्का ह्या वाठाराक राज्यपाल भेट दिवपाचे आसात. आपल्या ह्या भेटेविशीं राज्यपाल आनंद बोस हांणी माहिती दिल्या. Camps in Malda. I have also requisitioned the services of Red Cross. Governor is also president of the Red Cross Society. So they are distributing whatever is required there: drinking water, medical kits, food kits, clothes, whatever is required. Because Red Cross is an international organization, they can even operate in the war zones. So I have requisitioned their services in a big way. And today I have asked the chairman, Red Cross, Mr. Patnaik, if need be, get volunteers from other districts also. We are also in touch with the national headquarters of the Red Cross. We will certainly mobilize all resources to bring relief and succor to the affected people. मजगती राष्ट्रीय बायला आयोगाचो पंगड आयज मालदा हांगा पावला. हो पंगड हिंसेक लागून घर सोडचे पडिल्ल्या लोकांची भेट घेता. आयोगाच्यो अध्यक्षा विजया राहटकर हिणे सांगला की मीडिया अहवालांतल्यान आमकां म्हायती मेळ्ळ्या की ह्या वाठारात बायलां आड अत्याचार सुरू आसा. बायलांची सुरक्षा आणि सन्मान तत्पर आसात अशें विजया राहटकर हिणे सांगले. स्थलांतरित हो गए हैं. हम शिविर में जाएंगे. वहाँ पे रुकी हुई जो महिलाएं हैं उनके साथ बात करेंगे. ये भी बात आई है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है. इसके बारे में भी हम उनके साथ बात करेंगे और प्रत्यक्ष रूप में स्थिति का जायजा ले लेंगे और उसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट बनाएगा. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाच्या फाटभुंयेर भाजपाची काँग्रेसीचेर टिका सुरूच आसा. भाजपाचे वडील फुडारी अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आयज पत्रकार परिशदेंत सांगले की काँग्रेसीन खुबशे घोटाळे केल्यात. नॅशनल हेराल्डाच्या नांव आयकले की काँग्रेस पक्ष भिवपाक लागता अशें ठाकूर हांणी सांगला. जनता के सामने फिगर्स आनी चाहिए. कौन कौन कांग्रेस शासित राज्यों से विज्ञापन इस अखबार के लिए दिया गया, कब कब दिया गया, कितना पैसा दिया गया. दूसरा, 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का एक कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन ये देश के सामने आया है. तीसरा, अगर ये अखबार छपता ही नहीं, दिखता नहीं, बिकता नहीं तो इसके लिए इतना विज्ञापन क्यों दिया जाता है. और वीकली न्यूज़पेपर के लिए चांदी के सिक्के और दैनिक न्यूज़पेपर जो इससे कई गुना ज्यादा बिकता है, दिखता है, उसको चवन्नी देने का काम क्यों किया जा रहा है. हिमाचल प्रदेश सरकाराचेर टिका करतना अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सांगला की हिमाचल प्रदेश सरकारा कडेन पयशे नात, पूण नॅशनल हेराल्डाक जायरात दिवपाक मात सरकारा कडेन कोट्यांनी रुपया आसात. पेड़ का पैसा दिल्ली की जनता का सैकड़ों करोड़ रुपया केवल अपना चेहरा दिखाने के लिए दे दिया जाता था. दूसरा मॉडल ये नेशनल हेराल्ड का है, जहां देश की जनता की गुड़ कमाई
वो कांग्रेस की राज्य की सरकारें केवल एक परिवार, एक पार्टी के अखबार को चलाने के लिए करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं। ये कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन बेशर्मी के साथ चोर मचाए शोर ही नहीं, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी करने की बात है। भाजपा फुडारी अनुराग सिंग ठाकूर हांणी मुखार सांगले की काँग्रेस पक्षाचो नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात चोरी उपरसे सीना चोरी असो प्रकार दिसून येता। काँग्रेस फुडाऱ्याकडेन हिम्मत आसा जाल्यार तांणी न्यायालयात येवन सुनावणी वेळार जावची अशें सांगचे अशें आव्हान ठाकूर हांणी दिला। खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो। छत्तीसगडातल्या सुकमा जिल्ह्यात सुरक्षा दळांक व्हडले यश मेळ्ळा। सुकमातल्या जंगलात हातात घेतिल्ल्या एका मोहिमे वेळार 22 नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दळां मुखार आत्मसमर्पण केला। हातूंत 9 बायलां आनी 13 दादल्यांचो आस्पाव आसा। ह्या कारवायेत सुकमा डीआयजी कार्यालय, जगदलपूर डीआयजी कार्यालया वांगडाच सीआरपीएफच्या तुकड्यांनी वांटो घेतलो। सुरक्षा दळांच्या ह्या जोड यत्नांक नक्सलवाद्या आड चालू आशिल्ल्या मोहिमेतले महत्वाचे पावल अशें म्हणूंक शकता। छत्तीसगड सरकाराच्या छत्तीसगड नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास धोरण आनी येवजणेन प्रभावित जावन तशेंच क्षेत्रांत नवी सुरक्षा शिबिरां स्थापन केल्ल्यान पुलिसांच्या वाडिल्ल्या प्रभावाक लागून ह्या नक्सलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले। आत्मसमर्पण केल्ल्या नक्सलवाद्यांचेर वट्ट 45 लाख रुपयांची इनामां आशिल्ली। सीआरपीएफचे डीआयजी आनंद सिंग हांणी ह्या मोहिमेविशीं अदीक म्हायती दिल्या। इनमें से 2 नक्सली 8-8 लाख रुपए के इनामी हैं, 2 नक्सली 5-5 लाख रुपए के, इसके अलावा 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और अन्य अलग अलग इनाम के रिवार्डी हैं। जिस प्रकार से फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट इंटीरियर एरिया में बढ़ता जा रहा है, नए कैंप खुल रहे हैं, सरकार की जो पुनर्वास नीति है नक्सल्स के लिए, उससे प्रभावित होकर नक्सल धीरे धीरे आत्मसमर्पण की ओर बढ़ रहे हैं, समाज की मुख्य धारा में वापस शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज टेस्लाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क हांचे कडेन उलोवप केले। वेगवेगळ्या विशयांचेर दोगां मदीं भासाभास जाली। तंत्रज्ञान आनी नवनिर्मणीच्या मळार भारत आनी अमेरिके मदीं सहकार्याक बळगे दिवपा विशीं मस्क हांचे कडेन चर्चा केली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाज माध्यमा वरवीं सांगलां। तंत्रज्ञान आनी नवनिर्मणेंत अमेरिके वांगडा भागीदारी मुखार व्हरपाक भारत कटिबद्ध आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। जगद्गुरू रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विद्यापीठाचो दीक्षांत सुवाळो आयज जालो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले, जाल्यार राज्यपाल हरिभाऊ वागळे कार्यावळीच्या अध्यक्ष सुवातेर आशिल्ले। तांणी संस्कृत भास आनी भारतीय संस्कृतीचे संरक्षण तशेंच प्रचार आनी प्रसाराचेर भर दिलो। पदवीदान सुवाळ्यात 11 विद्यार्थ्यांक भांगरा पदकां आनी 14 PhD पदव्यो भेटयल्यो। संस्कृत भाषा ही सगळ्या भाषांची जननी अशें लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी आपल्या उलोवपांत म्हळां। आज ये विश्वविद्यालय देश के अंदर भारतीय संस्कृति की भाषा
संस्कृति को और संस्कृत भाषा को देश और दुनिया में पहुंचाने का काम। संस्कृत भाषा के बारे में आप सब जानते हैं कि ये भाषा प्राचीनतम भी है, आधुनिकता का परिप्रेक्ष्य भी है और वैज्ञानिकता का भी अनुभव हम संस्कृत भाषा में करते हैं। संस्कृत भाषा से देश की नहीं दुनिया की अधिकतम भाषाओं का उद्गम स्तर अगर है तो संस्कृत भाषा है। अस्तंत बंगालात वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयकावयल्यान हिंदूंचेर जावपी हिंसाचाराचो पावडो पळयल्यार थंय बेगोबेग राष्ट्रपती राजवट लागू करची हे मागणे खातीर फाल्यां विश्व हिंदू परिशद पुराय देशभरात जिल्लो पावड्यार प्रदर्शन करून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां निवेदन सादर करतले। विश्व हिंदू परिशदेचे केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे हांणी मडगांवां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत ही माहिती दिल्या। ह्या पत्रकार परिशदेत गोंय प्रदेश विभाग मंत्री मोहन आमचेकर, केंद्रीय समितीचे उपाध्यक्ष अशोक चौगुले आणि मडगावचे प्रवास नाईक हाजीर आशिल्ले। हजारों लोगों को मुर्शिदाबाद छोड़कर अपना स्वयं का घर छोड़कर स्वतंत्र भारत में अपने ही देश में निर्वासित होना पड़ा है। ऐसी ही हिंसा मालदा में हुई है, ऐसी ही हिंसा सिलीगुड़ी में कुछ जगह पर हुई है और जिस तरह की धमकी सरकार में बैठे हुए लोग दे रहे हैं और इसमें ममता बनर्जी केवल एक लिप सर्विस दे रही है कि सबने शांति रखनी चाहिए, कानून हाथ में लेना नहीं चाहिए, मगर जब उनके ही सरकार के मंत्री जब इस तरह की उकसाने वाली बात कर रहे हैं, उनका 24 परगना का दक्षिण 24 परगना का एक विधायक है हल्दार करके, वो हिंदू विधायक है और उसने कहा है कि वक्त के संपत्ति की तरफ कोई भी आंख करके देखेगा तो उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। तो यह भाषा किसी भी सभ्य समाज में और हिंसा को प्रोत्साहन किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। जोड प्रवेश परीक्षा म्हळ्यार जेईई मेन्स 2025 चे निकाल फाल्यां घोषित जातले। राष्ट्रीय परीक्षण यंत्रणेन हे विशीं माहिती दिली। जेईई मेन्सच्या दुसऱ्या सत्राचो पयलो पेपर 2, 3, 4, 7 आणि 8 एप्रिलाक जाल्लो, जाल्यार दुसरो पेपर 9 एप्रिलाक घेतिल्लो। गोवा मराठी पत्रकार संघाच्या सहकार्यान भारतीय जनसंपर्क परिषदेच्या गोय विभागान राष्ट्रीय जनसंपर्क दिसा निमतान तरेकवार कार्यावळींचे आयोजन केला। राष्ट्रीय जनसंपर्क दीस सुवाळो आणि सत्कार सुवाळो आयतारा 20 एप्रिल दिसा पणजेत जातलो। या कार्यावळीत राज्यात पत्रकारिता आणि जनसंपर्क वाठारात मोलादीक योगदान दिल्ल्या पत्रकारांचो भोवमान करतले। केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक या सुवाळ्यात मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले। मुंबईचे पत्रकार निलेश खरे हांचे ह्या वेळार मुखेल उलोवप जातले। खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। The world of entertainment is exploding. Stories waiting to be told and experiences waiting to be shared. But how do you connect to the right partners to bring your vision to life? Introducing Waves Bazaar, the ultimate business collaboration hub for media and entertainment, connecting you to a global network of opportunities.
Are you a creator with something extraordinary to offer? Waves Bazaar is your gateway to buyers and distributors. Are you a buyer searching for high-quality content? Find the best creativity and talent here. The Film Marketplace offers an interactive platform to creators to bring their films, while producers, distributors, and platforms find the stories that audiences will love. Game developers showcase their innovations, while gaming companies discover content that pushes creative boundaries. Latest technologies of VFX and VR technologies are powering Tuktit content more real than reality, fostering creativity beyond imagination. Podcasters and audio creators connect with radios and platforms. Artists share their music. Buyers find the right sound for their next big project. Influencers connect with brands for high-impact collaborations. Event planners find the organizers. Waves Bazaar isn't just a marketplace. It is a place where creativity meets opportunity, calling all visionary creators and extraordinary talents. Join Waves Bazaar, a universe of limitless possibilities. विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो. संवसारभरातले क्रिस्तांव भाव आयज गुड फ्रायडे पाळटात. क्रिस्तांव समाजा खातीर आयचो दीस एक पवित्र दीस आसा. आयच्या दिसा जेजू ख्रिस्ताक खुर्सार मारिल्लो. गोंयांतूय इगर्जेनी गुड फ्रायडे निमतान मीस जाले. पणजेच्या मेरी इमॅक्युलेट इगर्जेचे पाद्री फादर वॉल्टर हांणी गुड फ्रायडेचे महत्व सांगलां. We are about to begin the celebration of the passion and death of our Lord Jesus Christ. At about 4:30, all the faithful, the parishioners are gathered in the church, and we are about to enter the church solemnly. The first and foremost, 3 priests and others will be joining us. We will prostrate ourselves on the floor, showing thus our humility, our bowing down to God, because the Master, that is Jesus, today would be dead and crucified on the cross. Thereafter, the priest will offer a prayer to God, and the readings will take place. Today's ceremony has 3 major parts. The first part is the liturgy of the Word of God. We will hear the readings from the book of the prophet Isaiah. Second reading from the letter to the Hebrews. And third reading will be the proclamation of the passion and death according to the gospel writer John. काल जाल्ल्या मोंडी थर्सडे निमतान गोंयभरातल्या इगर्जींनी धर्मीक सेवा जाल्यो. पणजेंतल्या मेरी इमॅक्युलेट चर्चीतूय मीस आनी सेवा जाली. मोंडी थर्सडे सावन क्रिस्तांव समाजाचे पवित्र दीस सुरू जातात. काल मोंडी थर्सडे निमतान पणजेंतल्या मेरी इमॅक्युलेट इगर्जींतल्या पाद्रीन अनुयायींचे पांय धुले. सगळ्यांचेर मोग करात अशी शिकवण ह्या सेवेंतल्यान दितात. श्रीमद भगवद गीता आणि भरत मुनींच्या नाट्यशास्त्राक युनेस्कोच्या मेमरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टरात आस्पावित केला. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांच्या या संदर्भातल्या समाज माध्यमावयल्या एका पोस्टाक चाप दितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ताची तोखणाय केल्या. हाका लागून भारताचे प्राचीन गिन्यान आणि समृद्ध संस्कृतायेक संवसारीक मान्यताय मेळ्ळ्या अशें तांणी म्हळें. ह्या वरवींच युनेस्को मेमरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टरात आता वट्ट 14 भारतीय ग्रंथ आस्पावित जाल्यात. 9वे सीख गुरू गुरु तेग बहादूर साहबजी हांचे आयज प्रकाश पर्व. 1621 अमृतसरात तांचो जल्म जाल्लो. ते 6वे सीख गुरू श्री गुरु हरगोविंद साहबजी हांचे सगळ्यात धाकटे पूत आशिल्ले. गुरु तेग बहादूर हांच्या प्रकाश पर्वा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां आर्गां ओंपल्या. एका समाज माध्यमावयल्या पोस्टात तांणी गुरु तेग बहादूर हे देशातले सगळ्यात म्हान आध्यात्मिक मार्गदर्शकातले एक आशिल्ल्याचे म्हळें.
गुरु तेग बहादूर हांचे शिक्षण देशात तांच्या सपनांतलो समाज घडोवपाक प्रेरणा दितले अशी आस्त प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायल्या। IPL T20 क्रिकेट सर्तीत आयज रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आणि पंजाब किंग्स ह्या पंगडां मदीं खेळ जातलो। बंगळुरूच्या N चिन्नस्वामी स्टेडियमाचेर आयज सांजेच्या 7:30 वरांचेर ही मॅच जावपाची आसा। RCB आणि पंजाबाचे 6 मॅचींतल्यान आतां मेरेन 8 गूण जाल्यात। गुण तक्त्यात RCB 3रे सुवातेर आसा जाल्यार पंजाब 4थे सुवातेर आसा। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.2 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयका वयल्यान जाल्ल्या हिंसेच्या फाटभुंयेर राज्यपाल आनंद बोस पावल्यात मुर्शिदाबादात। फाल्यां हिंसा प्रभावित वाठाराक दितले भेट। भेटेविशीं राज्यपालांनी दिली म्हायती। नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाच्या फाटभुंयेर भाजपाची काँग्रेसीचेर टिका सुरूच। भाजपाचे वडील फुडारी अनुराग सिंग ठाकूर हांणी घेतली पत्रकार परिशद। काँग्रेसीचेर केले घोटाळ्याचे आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एलन मस्क हांचे कडेन केले उलोवप। तंत्रज्ञानाच्या मळार भारत आनी अमेरिके मदीं सहकार्याक बळगे दिवपा विशीं जाली चर्चा। प्रधानमंत्र्यांनी समाज माध्यमां वरवीं दिली म्हायती। श्रीमद भगवत गीता आणि भरत मुनींच्या नाट्यशास्त्राचो युनेस्कोच्या मेमरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टरात आस्पाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केली तोखणाय। संवसारभरातले क्रिस्तांव भाव आयज पाळटात गुड फ्रायडे। गोंयांतूय इगर्जेंनी ह्या निमतान जाले मीस। इगर्जेचे फादर वॉल्टर हांणी गुड फ्रायडेचे सांगले म्हत्व। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।